Nilqakom għal l-episodju ieħor tal-Malta Pop Podcast. Sorry, entuzjazmu. L-lum għanna persona li ħatarfu ħafna għax huwa membru ta' wieħed minn l-ikbar podcast ta' Malta, u anka streamer, u anka jgħin il-klip u l-pussies, jħobbhom il-ħafna l-pussies. Yes, u anka jagħmel 3D printing and everything else, you know. What the fuck are you doing, Marcus? All right, insomma, intro u nitlu fija. Plana, intro. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Mela, Silent bar, basta li għamit kien il-mobile silent li baħ. Batu ta' xogħol, skużam. okay. Mela, nilqalkom lura għal Malta Pop Podcast biex najdilkom minn għanna pala guest, bat nidħol fi sponsors, ma ħana najdilkom minn għanna l-guest. Għanna the one and only sexy motherfucker, Spooner! Cheers, thank you guys, thank you. Kifet ħossok differenti? Tħossni għacitatek għax l-ewwel darba li kind of qiegħed on the other side. l-ewwel darba tagħmilni qabel imma fil-podcast tagħna, imma l-ewwel darba l-mort kien ieħor għal deep. Fissar ma Spooner ħan nitkellmu fuq ħafna affarijiet obviously fuq bad. Imma qabel ma nibdew ħana bl-sponsors, mela ningrazzja waħda il-Planet Console li huwa geek shop ġewwa Birkir Kara, il-solo Caffe tal-Caffe li l-lum għandi bżonnu għax sa ngħidilkom I'll get into a bit kifet how I'm fucked up illum. Fissar solo Caffe sibuh in-naxxar, għandna il-Mr. Beast Feastables.mt, tinsewx tużaw code MaltaPop għal 10% off, il-Patrick Prince għal mugs vera sbieħ u anything other printing wkoll, u anke għal dKaseFactory għal mobile covers u għaffertek li ħajkonna iktar fil-Comic-Con. Infatti dan l-episodju ħajoħroġ 3 days qabel Comic-Con, so ħanamilkom naqra, ħajkonna naqra exclusives dan fissa mux ħaniħu Spooner ħajħu paċenzja ħajtini 5 minutes u narikom naqra l-lum, exclusively ħanarikom il-t-shirts tal-merch li ħajkonna ġewwa il-Comic-Con. Ma t-tilomx il-daw, ma għala bibżobbi, jien nikmandat għal-podcast, ħanarikom il-designs tal-t-shirts. Anyway, mela, dawk huma sponsors. Spooner, how are you? Kif inti, man? All right, grazzi Għatnejlek tal-istadina, ma jiena kind of speċi għatlek dakinhar tal-live show li xtaqt inkun guest. Diġo kont għatlu biex nġibuk. Le, konna ħanġibuk. Konna ħanġibuk fil-bidu Grazzi tal-istadina. xorta għada. U kif qed tħossok fisse il-live show kienet impressionanti fisse aħna ġejna naraw it-tieni lejl u kelkom 3 nights u vera. Issa ġoqoskom waħda għawdex meta ħajkun speċi? Għawdex ħajkun 9 November. Mela fil-Comic-Con. 9 November, yes, ija. S-sibt. Il-live show kien tal-bliħ, man. Wara li għadda, nhar it-tnejn, nhar it-tlieta bdejt ngħid, imma aħna mill-nieħ da, skura mill-nieħ. Tal-bliħ, man, tal-bliħ. Il-respons tan-nies kien inkredibli. U nhar is-sibt meta ġejtu intom kien l-aħjar. Dejja, l-aħjar. U kien hemm balla nies qed ngħidlek kien hemm storby, it was fun. Jien niftakar kważi kollu, għavolja konna naxrobna naqra b'ħazin. Bastjar nexxielek. Niftakar kważi kollu. Wara ma niftakar, xax wara morna torbu, but we won't get into that, or else I'll get... we won't get into that. Anyway, grazzi Luke. Ma stanna, wara wkoll waqt il-live show tal-BAJD u Bejken. Inti fajt il-kamra fuq. Ija ma fajt il-kamra fuq, dax tinkwita. Illum jena u nis wara l-kamra. Mela, l-lum ħanna l-dwejn. Issa, għanna videoclip li ħantallaw għawek ta' itellaw il-lex fuq il-park. Għandi videoclip. Jiena għandi ħantallaw għawek għax fuq il-park. Ovvjament jitnejku biħ, ovvjament, ma' s-soltu, kollox ta' s-soltu. Jekk taħseb ukoll ħamil. Eħx li xismu l-boyfriend. Inti, għaxin kulħadd, tider għek tal-prajdi, ħanajlek eħx li għara. Ninżel għal-kum tejk u d-dini. Tinkwitax da mux xogħda tal-nużam, sarret da fuq. Għanġomru għal-hostess. Naħdek, ġena. Għandhom klip tijaj, thank you. Ija, vera, tellawni fuq u għal minn ma jafxax forse badna nitkellmu fuq il-live show kol. Inti, obviously, qed neħduha for granted li n-nies jafuha dil ħaġa li Spooner huwa part ta' bajt u bacon li ma tafux jekk ma tafx x'inhu bajt and bacon.
Guys. I don't know. Wake up, goddammit. Fejt teħxu. Imma bajtu bejken huwa Fuck John Malija huwa l-ikbar podcast Malta. Xeda kemet? Fuck John Malija. Alright. Fuck John Malija. Inti ma tistax tajda forsi. No, I am Malija. I am Malija. Jien nista' ngħidha. You know, John doesn't even know who I am, so it's okay. Mela, imma vera, huwa vera in like a year and a couple of months, għalaq sena ma jilux hekk. Yes. Sploda, huwa l-ikbar podcast, il-views are incredible. Jien kont lucky li darba stidnuni u it was crazy. Tinsewx, it was really, really cool. Taf xinni ta' daħ? Li għanna followers iktar mill-Partit Nazjonalista, ma' fxie kienu Mur Facebook. Għasin emmina dik. Mela. Mela sa partit politiku tal-BAJD. Ċans. Kifu James Ryder kien ma'kom, kien forsi kien jitla. Mela. Palissa, bajtu bejken edin fuq 43k followers. Aha, naraw. Issa. Għaraj talaw xie 49 u għata għandek. Tit. Taf tiktiba? Ok. Il-ġesu għalla vera. 39k followers. Eslek, aħna ikbar mill-Partit Nazjonalista. Imma s-sazom. It's an achievement, f'sena. F'sena, stja. Le, mombat. Xetta. Mombat, xiex. Tiwafqet il-kamera. Ija swapcam utility. Meta? Issa, Just click it out and click it in. Thank you. Rajt, tek xieġi ma t-semmi nazjonalist. Dan kollu jinqala. Kaddet parta u t-terġi fiħ. Għadik il-xin ħani edit. Tajba, għalija. Għalija għax. Vera, għalija. Kollu torta. Anyway, minnkom xie gbar mill-Partit Laburista. Le, Dak xie 1 million. He just checked, 1 million. 1 million. Xu għamil? Għandhom iktar minn nis li għaw Malta minn. Bum. Skużawna, guys, taw. Għax ma jiġi di. Il-Partit Laburista għandu iktar followers mill li għaw nis Malta. Zgo illa xoċċat għamilt. Għamil tal-Ingilterra, Labour Party tal-Ingilterra. 80,000 għandu, bieġanaf. Ċekjajt mellu. Għalli 1 million minn. Labour Malta, jow. Tal-Malta Daily, ma wija, insomma, nemnuk. Okay. So, Impressive. Impressive. Like, by to make lala over the last year and U statistically, mill-PBS test għalu li huma li tija podcast Malta. Le. Max kien għala kullek. Ma zom. Ħawat lalla xkolta. The number one comedy podcast. Comedy. Eżatti. Għalissa għadna le. Għadna le. Number one comedy podcast. Lem sejrin ta' Mela. Zgur. Le. Imma issa nerġa' nitkellmu naqarfu bajt bejk dan. Ħan nitkellmu fuq kif bdejt. Inti speċi konna jienu Marcus u hekk nafu bħala streamer. U għadek t-stream jena. Kif kienet ġietek l-inspiration li taqbad t-stream jew this shit? Kienet ġitni l-inspiration għax fil-bidu kont nagħmel YouTube videos ma' tfajla. Jiena minn dejjem kienu jogħġbuni il-videos, filming u daw l-affarijiet kollha. U għax raġuni rajt naqqa nuqqas fej jidħol couple gaming speċi u kienet vera tuħu pjaċir talab il-horror games vera ma konċ. Intbali, ma tanx. Vera, jim fucking pussy fej jidħol horror games I'm a fucking pussy u dik il-relationship vera rajta funny speċi u għet why not provajna bdejna namlu naqa YouTube videos u mbagħad istessin xin ndunajt li għandi l-Ingliż vera ħara. Et why not try and maybe stream by myself u intejjeb naqa l-Ingliż ta' fint flok noqgħod nintafan nilab xi disa ta' flaxija u nagħmel satej speċi klezzjat ma nagħmel xejn. Et why not stream and do something productive. Productive. U bat jien niftakar kon rajtek l-ewwel narba fuq TikTok għax kontet murtajf TikTok. Yes, but xin rajt li fuq għal-Covid speċi qed pa speċi issa ċans li intella balla content u speċi hemmhekk kelli naqa' suċċess. Umbat ġew xiklet snin wara. Ħabba Max. Ħabba Max.
Min ix-ċert, imma it was quite coincidental kif ġrat il-ħaġa, għax dak Max kien għamel ċajta fuq Mux dik Facebook. l-influencer fuq dik l-influencer li kontu semmejtu darba. Kien għamel ċajta fuq Facebook, basically għal hopefully nistanejta, imma kif kien għala, if you have AIDS and you get raped, you win. Ija, niftakar dik, Kienet il-da. Għalat polemika ta' d-dururi. Naf kien hemm labi Malta prova jibben. U anka fuq Twitter. U fuq Twitter, xin deħna għara daw l-affarijiet, jen jisu rrit niddefendih naqra. U bort fuq posta wahda li kienet vera rabjata u għettela, it's called dark humor. Daqseg biskun. Daqseg, uġed band. U l-ammont ta' hate li lajt huwa incredibly. Xi jumej wara, TikTok ġejt bla warning, xejn, zero. That's it. Ben. So, kollu torta Max Vassallo. Yes, tortiju. Imma fl-istess ħin. Imma mbagħad patti election. Patti. Issa, Spoon, għandim mistoqsija li, korrejt? Inti kif bdejt? Xinu ħelu għat kiteb Alright. Ejja, għax tifti l-question. Alright, bro. Originally, kif tħalt ma bajtu bacon inti? Ta' kif beda kollox hekk? Kien semmi li darba li kien ħajfta li xtaq jagħmel podcast, imma mbagħad imma wafqetem, u mbagħad darba hekk fis-sajf nirċivi telefonata u jgħidli jisma' jgħidli għall il-producer li kien ħajaħdem magħna speċi waqaf għal raġunijiet personali għalli titħajjar inti għalli don't worry ta' għalli kem tiġi darba f'ġumatej ta' fatġiġ buttuni U mela għal sjaw nofs u daqsek sena wara live shows u editing on the spot ġifidik. Yes, big, well done ġifiri. Balla editing in the background. Ġifiri, amazing work. Issa, u koll. Per esempio, inti batta l-ħaġa, għax inti konta fil-Max, JD ma konx tafu għabel. Le, JD ma konx naf minnu, ma konx naf minnu! Għall-radio host minn. JD, ma kienx jaf minn int, ok, biex kun jaf. Le, għax, basikament, kont nisma JD law u JD lem, imma la-idea ta' vibe, la-idea ta' xej ta' radio, zero. U minna Maxirt naf minnu. Fatti, sejtu l-JD, għatlu l-ewel darba li rajt spooner, ġderlek. U da għalli jek speċi biex kun taf. Jena meta rajt l-spooner, telat li boqqa vomitu ġoħali. Foxka għandek. Daqseg bis. Daqseg, ġeltu jirmetti xinrak, men. Foxka mandu. Le, man bad, obviously sabik tajib, you know. Dak għatma jgħidu, dak għatma jgħidu. Le, ma xol ta' inti tamil ħafna, inti tamil il-main editing, tal-main. Yes. Il-clips le, il-clips minna li għamilom Max. Shorts u koll namilom jena. Kienet jgħamil ħafna l-skits ta' PJ. Ġili netaċi fi shorts, għax waqt li kelli eżamijiet u hekk, kelli bil-fors naqtaw u xogħol mar naqfu. Mejn li kien jagħmel l-skits, issa bdejt nagħmel l-skits ukoll ta' PJ. So basically ġitek issa kważi full-time. Mhux part-time imma full-time. Part-time imma full-time. U filming kollox. Le, ma huwa ħafna xogħol, jien naf xogħol għax pereżempju aħna tagħna li m'għandniex daqshekk clips u shit like that. Xorta. Yes. Mbagħad fejtħol editing ukoll, fejtħol Photoshop u mbagħad fidej Max għax dak il-king ta' Photoshop. U fil-live show konna rajna kif inhi l-kelma, kif tiġi? X'inhi? Kemmu tajjeb Max fil-editing. Jekk xi ħadd mar il-live show ta' Bajtu Bacon ta' X'inti inti tajta zopp li rajt. Entom stennu nafa xattajt. Jaqaw għattajt għal dik. Naw, taqxux il-live show. Għanna ta' Ok, xej. Għax jien 3 days qabel il-live show. Xej. Ma naħsibx. Le. Ġifieri jekk qatt mortu l-live show ta' fuq xi nirreferi, imma jekk għadek ma mortx il-live show, għabba ticket, l-aħħar li fadal, insomma ta' naħseb sold out. Għadok l-erba siġir xie, mela sold out. Dafna ta' joħroġ tal-episod.
3 days wara play. Għafet ma stajt iġib biljet, kiku ma ġibtlekx biljet jien laqt konti ġint. Dik vera. Da saqsejtu, da jaf xinu jgħamil, da saqsejtu. Da saqsejtu l-bjera, jew l-barbara mux meta. Għatlu isma, għatlu għal-xħin men nar l-erba. Għalli xinu? Xħajġi nar ħanejlek fil-verità, s-soltu jien uħsib meta kelli guest, jien debatilom, imma d-darba peress li ma tanx naf, jek onestament. Jien ħat sibek. Fek iżjed, Marcos, allura, għet tisa, ovvjament, għu għadin kunna finsunna fek iżjed. Most of the things. Most of the things jħodhom ash. Imma guest, trying to delegate. Delegate, ħalli namlu xogħol laħna. Jgħamlu xaħġa. Namlu xogħol mhux nibqgħu. Tajt lix t-tagħmel, għax is-soltu you just come sit down. Production meetings tamlu, ek. Sometimes. Għatjajtek, imma l-enerġija li namel jina fuq il-podcast, emmek dak il-passaġġu, un-bat jgħidli met namel xej, ux l-entertainment waħdu jisir l-entertainment. Kull jum. Tiġildu. Insomma, anyway, mela, ħansaqsik naqra xi ħaġa oħra. Inti Fattil. Danna, staqsi. Għamel il-research. għamlet ir-research, issa inti Da kifet jipreparaw. Issa di xi ħaġa. Staqsi kora, pro. Issu fucking tal-avukati. Mela, where were you? Eżatt. Yes, tell me, Marcos, tell me. Mela, ħafna nies ma jafux fuq għad il-ħaġa li inti kont tagħmel parkour qabel. Oh my fucking god. Niew il-parku. Kien tajjeb daqs il-gecko da? Le, ma kienu flimkienu ma dak hemm parkour. Inti kif kont bdejt tal-parkour insomma, inti. Kondejt dal-parkour. Għax niftakar nara TikToks inti tagħmel front play. Għanna TikToks tiegħu jagħmel il-parkour. Hemm wieħed partikolari ma naf. Video fuq YouTube. Hemm videos. Ma naf li huma l-videos. Leap squad kien. Il-video ġibu għam ximkien għawek tala kien ġibu ħanġibu. Bicċa dajra insomma, bicċa dajra. Nisti għax verba koċ tajjeb imma insomma. Imma it's quite cringy li tkun tamel parkour. Mux għax min jagħmel parkour għaw Malta nafxu uħut minnhom. For the common people, beċ xintejtaw jinnamel parkour il-li baxi cringe. Dak il-sens cringe. It's really not cringe, bħala sport. Titċaba, you have to, kif taqba tajt. Le, trid tkun Break down mental, you need to break down mental barriers biex tagħmel ċertu affarijiet. Għax Kont għamel ċertu biża. dangerous ones. Mux ħatini. Ġili għamil. L-ar wahda, bist su l-aru nofs. Ta' bist su l-aru nofs għal-isfel. And Land. injure yourself. And try and land properly. Yes, xi xare qabel kont għadni kem ksirt l-aksa u għamilta. Minna, u kol Le, mux minna, just ksirt l-aksa different accident u Just fuck it right. xare kħeċur wara, just u wija fuck it. Għamilta. Issa. Daqseg bist tkun ta' fuq. Le, bis-sens. Follow-up question, Mark. Mela, waħda follow-up question. Mela, rigward issa tal. Daħħani kif jgħet jitkellem. Mela, inti kieku kont kompli l-parkour kieku jekk kellek iktar free time, da żmien qed ngħidu hekk innaf. Yo, you grew up, but I don't want to risk my life. Vera kont, mux naħli ħin, vera kont nuża ħin, għax konna mmorru niltaqgħu il-mosta dak iż-żmien, ħabib tiegħi kellu għalqa. Konna nil-trenjaw ġo fucking għalqa, fucking ħaffirna toqba kbira, bajna staqqijiet kollha mart u fucking ħmieġ. Konna nitrenjaw fuqhom. Forsi jekk immur actual gymnastic style forsi kont inkom. U ta' żmien terġa' tibda maybe xi darba. Bro, Johanna laq terti taf xari. Ma rridu żgħir bħalek. 20 sena laqt. 10 years ikbar, jista' jkun missierek. Ma naħseb issa nippreferu mur il-gym. Fair issa. Question oħra għalik. Inti you're into any anime u hekk? No. Xej, istra. Laqas hentai. Zom waħda fejn tħallna hawnhekk. Ma ħanajt. No comment fuq tal-hentai. No comment. So xej ma tara anime jew Xejn, nothing. I'm into movies, ma. Movies, dik għandix nsemmilek fuq dik. Inti x'ti preferi fl-opinjoni tiegħek rigward films? Ta' daw żewġ franchises ħasemmilek taf li ma ħanajt insomma. DC jew ma ħaġa.
Għadni ngħid li meta tħenta he just paused biex kun Mela, ok, kompli fuq Stanna, jek titani links, bro. Ma kellix dubju, ma kellix dubju. Sekmija, I'll let you know, bro, I'll let you know. Ma kienax fuq il-kamera, għalli xej, ma kienax fuq il-kamera, imkien links, xitmija. Issa, inti kont, għaxin. Le, ħatajt fuq ta' DC. Eżatti, inti xti preferi kiku DC u Marvel pala films? Pala films. Both of them. Pala films, actually nipreferi DC mill-li Marvel, yes. Speċjalment dal-aħħar. Dal-aħħar maħabba series ta' Penguin. Hemm dil-ħaġa jiena I'm also a musician speċi. Dik vera, għandi grade 8 piano, sewa. Ejja. U jiena l-iktar ħaġa li nisma' huma actual movie themes, mhux diski normali. Anything, kun ġol karozza, whatever. U dik il-ħaġa li l-Marvel Cinematic Universe ma tantx għandhom temi ta' karattri. It-tinina afkor. Inti ġili smajtu il-soundtrack, inħobom ħafna soundtracks, sib suġġett li ħan kellem ukoll. Per eżempju, The Tour, The Dark World, dina li għawi għabet mill-aħjar li kellhom il-Marvel. Jekk issemmi l-diska ma qasbis ninduna The Tour, The Dark World. It's really, really amazing, man. Dak kont xrajt il-CD, tant kienu ġobni li xrajt il-CD, fisser u wieħed vera. Ara, per eżempju, The Winter Soldier, ma l-ewwel ħan ninduna The Winter Soldier, Spider-Man, Tobey Maguire. Għax il-ġodda tal-ħara. Sorry. The best Spider-Man, the best. Yes. Jekk nisma minn hemm iktar illi ngħid. Le, vera, to be honest, ma tantx għandhom tim. Thor għandu xi tema. Le, Thor m'għandux. Thor, the whole soundtrack ta' Late Night ta' Dark. Such, huwa vera m'għandux. Iron Man għandu. To be fair, insomma, the music ta' Endgame tajba kienet. Ta' Endgame, yes, ta' Avengers. Assemble, dik. Yes. Dika tinduna ta' Avengers, imma l-bqija ma tantx nara. Dik vera, jkollhom għandhom dak naqab. Tim Burton huwa Batman. L-aħħar Batman rajtuh. Jena, wieħed mill-aħjar wieħed. Ejwa, nsejt. Għazda flimkek, 16. Le, bro. Milux li ħarġ daqseg, bro. 18. Għat jammilu nifsu dak zaħir, ma l-perfetta għed zaħir. Minix zaħir. Għandek 20, bro, ikber da. U toċ tejt li kellek 16 u mur tara filmi, ħarġ il-spalla. Dak żmien. Le, ma kienx 18 Batman laqqas. Le. 2022 ħareġ. Your space. Insomma, I'm spacing out. Film 18, kem kellek Insomma. Issa, li mu l-iktar film li joġbok? Let's say, ta' Marvel, lim l-iktar wieħed kieku. Naf li iktar t-preferi DC, ma kieku kellek ta' Marvel. Spider-Man 2. Ta' Raimi. Yes, Raimi. Dokok. Tajjeb, natu bifer. U ta' DC kieku li ma. Ta' DC. Nasibib ħafna. Għaxija bejn The Dark Knight. Li huwa wieħed minn classic. Dak classic. U Batman l-aħħar wieħed. Fair. Yes. Jien iktar sib li kont ħadd mora l-Marvel, għax aħna qabel konna ra Moon Knight u WandaVision. Ejja, ma dik għandna rawhom. Ta' Joġbok iktar, marra, DC. You write Secret Invasion, and it's shit, ma xo Ma stajċ, ma flaqtux. Zomma ħda movie quality. Joġbuni iktar DC, għax huma iktar stylized, toġobni d-raġa li huma iktar stylized, mux they look like a fucking commercial, għax Marvel, unfortunately, colorful, too clean, there's no style. Kont semmejt ħaġa fuq il-mużika inti, u koll. Għaddej bil-mużika xej, zero. Waqft, ħafna li waqft. Ostra, ma daġ niftakar inti kont fuq il-pjano fuq stream u t-prova. Kalli periodu fej għad niprofa, għetajja nżid xi ħaġa li forsi ma tantx tara. Naqektar hekk imma. M'għandix ħin. Le, that is ħaġa minn life. Life, per eżempju, nista' naħor per eżempju life ma tagħtik xans. Per eżempju kemm ikollok hobbies u affarijiet jien kont per eżempju jiena li ngħidu aħna, per eżempju jgħidu li rejna plane kon. Kull ħaġa li x'qed tilab palissa. Xej, bro, xej. Zero vera. Xej, mod nilab xej. Għalli jista' jkun spiċċajta għal ċikana fuq. Spiċċajta Spider-Man sieħbi. Fej wasal Spider-Man, Spider-Man 2 jew il-1? Il-1. Mela, naħseb
From the last time you asked me, forsi zit 1%. Il-ġust. Aħjar biex xej, laqas 1% għal-laqas. Jekk xal tal-PlayStation in Tu biferi għadna mis-sejt, għadna lab ta' Spider-Man. Imenti għandek PlayStation 5? Le. Għalek, so it's on the PlayStation. Imma xorta. L-one ħarġet. One ħarġet fuq PC, PC. eżatti, issa rridet ħarġet ukoll. Anyway, Apart palissa. Palissa għaddi kem spiċċa Black Ops 6 il-campaign. Ustra tajba jew? My guy, I mean, not bad. It's not bad. Black Ops campaigns they're gonna shit compared to... Ma kienieċ daħlu ħafna affarijiet differenti fil-campaign. Daħlu naqa horror. Daħlu Tony. Vera, jek ħassejni, guys, ma ġejx biex tilab horror jien, please. Why are you doing this? Eżatt. Ma l-quality improvjat naħseb. Actually, graphic-wise, right, improvjat naqa. Ma overall, tajib, il-multiplayer iġalek t-daj double ma tona. Ma l-oblomni movement ħatti tira. Superman. Nafxettejt għax il-movement taf kemmen memes siħbi naħseb bat li l-biraħ 10 videos fej il-movement jamlu flips, jamlu ek. Għat li jkunu fl-arja jturu 360 degrees. Yes. So Warzone dal-istess naħseb. Warzone, ma miss Warzone BR zmin. Jistja. Naħseb. Warzone, I don't think anyone plays. L-uniku person li Warzone, Joel, Naħseb Rebirth liktar li l-appen Resurgence. Dik l-unika waħda tajba. Jena xin semmi l-Warzone BR. Rebirth. BR, no, BR, The big one. The Black Ops 4, what? The big mode, the original mode. The big one. The big map. Verdansk, Verdansk. Taf kemili ma. Verdansk, ilom l-album minn Verdansk. The Big Boat, menet najdu aħna ġo Warzone, taf kemilu. Zomma, big, inti jtati kif semmi Big mode. The big mode. The big BR mode. The big map. The big map. Għallat ħawat, ma Okay. Ximman away. Issa, Xkienet il-mistoqsija? il-mistoqsija ġus fuq il-mużika, mbagħad marri tal fuq streaming u Warzone. Dal-podcast, illum dal-episode all over the fucking place. That's what happens when you leave Fidej Marcos. Marcos, iżjed inti all over the place. Il-viewers insight into your mind. Kif it fucks up. Skużawni, guys. Skużawni. Ma saqsik xi ħaġa jien, all right, probably on your list. Allura, inti tagħmel daw stream speċjali ħabba l-klip u kif semmejtek fil-bidu. Meta jmissek li jmiss, jew are you going to do one? Yes, I'm gonna do one. Ma mandi xej pjanat, mandi xej lest, mandi xej date, imma f'Diċembru ħassir waħda. Soltu dejjem tagħmel xi wieħed Diċembru. Yes. U ħassir fid-dojo tal-tfajla wkoll. U għal xiex darba. Għax laħħa darba kellek għal zwimel, ġili kellek għal tatas, ġili kellek għal... Eżatt, issa d-darba chickens? ħanamluwa għal... xismu għaw? L-laħwa, issa jien blank jgħid. Animal wheel. Ma mux għall-animal. Le, għal-vitmi ta' domestic violence. Dik li kelli f'moħħi, dik li għandu f'moħħi. Tajjeb, pissa. U waħda me challenges laħa jkollna x'tiġana fi-challenge. Ma kull donation Twajlatijaj tal-em il-karat. Taqaf il-bajt. Le, biex taqaf il-bajt, għadam body slam. Every 10 euros. Il-bajt men. Le. I eventually want kids. Le. I will pay good money for that. Għamela like 300 euro just one fil-bajt. Just one. Le, jammela 500 euro men daqqa fil-bajt. It's a rough. 500 euro. U l-axħar darba xokjaw bit-xok color. Kelli ħafna disgusting challenges, kelli rit niekol ikel ta' zwiemel. Dak kien ħazin. Ħazim malla, brother. Jien kilt il-dog food, għax meta għamilta jien għamilta. Imma dog food. Okay. Wet? Kienet wet. It was okay. Imma dejjaqnix wet. Naħseb l-arwieħed mealworms, kilt il-mealworms, imma mux għal-charity di kienet għal-sabaton. Il-mealworms u wet cat food. Wet cat food, le. Wet dog food was okay. Imma dejjaqnix. Bro, xrajt aħdar men wara. Xrajt xar aħdar. Laru, l-imkien laru għadek fl-opinjoni. Niki, għadu kif għalli. Marcos, me. Għadda kemet Marcos, għadda kemet najdu, għatta t-kaxxa t-iġġi għallu mandi xeba brain fog, skużawni. Brain fog, men. Xeba fog, għamil. Aspiri bet t-forma, Mux il-kelma brain fog.
Brejfok ma Iva. Teżisti, ħajdek iva ma teżistix. Għana mnaq rewind ta' xaħġa. Inti kont semmejt tal-horror games. Inti u rowk tal-qabu l-horror games flimkien fuq stream u għek. Issa, pala horror games. He hates them. He hates them. I hate all of them. Lar wahda. Da, nisemmi ħafna mill-lar, palissa ġifiri. Lar wahda, Layers of Fear. Layers of Fear, stramat of Fear. Għed taħseb għaxi darba maybe tagħmel xi VR stream tal-horror. No, fuck that, bro. Ma t-tismet trid nisbitċa għall-ħaw, l-isptar. L-isptar. Għax joqtol Dik ma kollija, possibilta. Aj, ma muleva. Spooner pali. Jena, no bodom. L-istess, we are pussies, that's Naħseb iktar inti iktar tibżab minn spooner. Le, jiġi rajtu, għala jibulta. Insomma, jienat ma. I'm quite a pussy, I'm quite a pussy. Il-problema li ġri li jien, I get really invested in the game. Kun locked in fija. Locked in u aħba bala ek. Anything, it could be anything. Infatti l-ewwel video li ġi viral fuq TikTok. Naħseb naflemu. Fucking babe, tifla sejra timxi u taħbat rasa ma gradenza. Dik bezzat. Tad kem konti għat locked in fil-loba. Ma konċet istenija u button weza. Follow your kid. Follow her again. Go straight. Clearly doesn't want to. Regard films u għek, inti. I love how Marcus just goes for boom, boom. Le, għaxan mux jidu films, but there It's a fucking Matrix, man. it's regarding horror, inti horror films. Murta. Horror films, actually, I love You them. do, vera. Ma għafx għalfej. Ostja. Like I can't see horror films. Il-ħagġa taf ġara li Imma pure horror films, ek. Mela, Like mela, Conjuring mela. and Yes, I love those. You get scared in mind. I get scared and I love it, ma għafx għalfejn, ma dix li kien ġara u l-tfajla tijaj, kont bil-kontra, kont niddejaq nara l-horror game, l-horror movies, again, għax pussy. U ma s-sixturi. It-tfajla kienet vera joġbu għal-horror u badna naraw balla horror, sa' kien f'daqqa wahda, li baja naraw ġaġa horror, nu pjaċir issa. U issa ima trixta. I don't want to see that shit. What's your favorite horror movie? Fuck, mama. Mama. Ima rajtu skura. You know l-kull horror films li rajt screen. Naħseb naflemu. Inti rajt, għax inti kollox tara horror. Horror norqot naraw men jina ta' Jorqot. dinħat ma jaffu, dinħat ma jafx fuq għad il-ħagġi, nispiċa, jek nara horror ma nibżaxin. Le, I can't get scared u jek tara li l-għek fil-mera bżgur, so ndori. Minn fellu. Somma, kajna Le, horror, jek niprofa norqot, trid nara xaħġa tal-bizza bil-furs biex norqot. Ija, saqat ma stajt nifem. Li tara xaħġa nifem ma xina Ma mux horror tal-bizza. Xej, nispiċa norqot. Kem tkun horror jew le? Jifekun għax dazmin horror movies u ma vera tal-ħara. No, even old horror movies, ta' ġifiri. Nispiċa norqot. Dawk iktar nispiċa norqot narom. Għax innu tajtu kem rari l-sib horror movie fucking tajjeb men. La, ara, l-lum rajt wieħed ismu The Substance. Nasib litjab wieħed għadu kif ħareġ. Ta' demi mor, Eżatti. Nasib litjab wieħed li ħareġ dis-sena. U għin kont għamilt review fuq Longlegs għadu minn marax tal-fold. Mux ta' Ma Longlegs is a thriller, mux horror. Horror u koll. Horror u koll. Xettejt bro, horror, jimmort il-cinema raqqadde bro dak il-film. Kulħadd differenti. Da The Substance. Le, Longlegs. It's a psychological. Longlegs rajnief vera bla sens. It was weird to say that. Disturbing disturbing ma fi cinematography li fakjani, ma nafx kellu ma li Xabakat. Wow. Le, il-cinematography għara naqbel miegħu kien bil-bellezza. Eżda dak li beda jaħsab li kull darba. Kien thriller. L-unika jumpscare li ħadni hija. Ma nafx imma kien hawn trend kbir. Longlegs, oh my god, so scary, imma vera ma kienx. Ma kienu. Le, meta rajt il-trailer ma rajtux bħala horror, rajtu thriller. Longlegs ta' Nicolas Cage, Iva, tal-u la pilda. Ara, it was a good film imma horror-wise. Dik l-unika jumpscare li kienem fil-bidu mux ħansemmija ħalli mux nispoġa xaħatu għek, imma. Semmi film popolari da. Ilu li ħareġ issa. Embiċa f'Longlegs li il-detektiv hija tidħol minn ġol bib. Għax hija taħseb li hemm il-killer. Rajt insomma dan jaħabad mal-bib Għabat il-BP detektiv liħor,
Qed jitkellmu daqqa waħda għas sentenza bum u taħseb l-għalax ma That's the jump scare. Dik l-unika waħda mbagħad ma ħassatni xejn, ma dan the substance naħseb li tieppu li ħareġ dis-sena. Ma da vera, the substance jimma rajtu xax, I don't watch horror films. Very highly rated. L-uniku horror films li nara ma Scream. Għax dawk għalija thrillers, so they're not horror films. Alright. Man jistom mux horror films. I just like biex, għax Scream dejjem ikollok ma tafx minnu l-killer. Għax dejjem every fucking movie dejjem different killer. U t-prova minnu l-killer, għalek hobbu Scream. Imma The Substance rajt ħafna reviews tiegħu li vera faħru ħafna. Reviewers li actually I trust. U għallu it's gonna be good. So It's very good. I will check it out. It's very, very good. Issa. Pala fandom zoħra rigward il... Condoms. Fandom. Fandom. Pala fandom zoħra rigward il-films. Madonna. Intu rajta Marcus, ejda ħagġa intu rajta. Mela. This is on me. Isma, ma tix ittin il-mobile u naqra. No, this is for the top of my mind, is saqsik. Fandom zoħra. Xjoġbok pala films, so jien naf li joġbok Lord of the Rings. Oh, yes. Oh my god. Yes. Għanna Lord of the Ring fan. Ma tgħidlix trivja ta' darba mill-trivja ma tajka ju kif fucking faqani. Issa sewax fl-axar għandu kitrivja. L-ebda. Ħanata. Joġobni ħafna Lord of the Rings. Mux kollox Lord of the Rings. Mux kollox Lord of the Rings. Imma. Oh, taf li ħireġ, guys, taf li ħireġ animated movie No one cares. No one cares. No one cares about this movie. No one cares. Rajtu jien u għata. Ma ħana da, jina naħdem fil-kodba. So, wahda mill-affert li kolli, like every year, tellawni wahda l-Ingilterra, wahda l-Germany, xie għamil big... Comic-Con? Le, jkun għamil big book fairs. Book fair, għana. Juruna l-affarijiet u nixtru l-kodba. U morna mek, u il-publishers taħħom li Harper Collins li they publish everything Lord of the Rings, għet jamlu hype fuq dal-cartoon. U jen, biex tandejk maħħa. Tra, ma, you do know that no one actually cares about this thing, speċi. Partly. But we have all these books still saying no one actually is mentioning. Laqas għandi fans ta' Lord of the Rings li huma fissati li għandhom il-kmamar laqas they don't give a fuck about this movie. Ġefiri, naħseb li Le, għanet laqas naf xinu, when does it take place? Intom rajtu TV series ta' Lord of the Rings. Rajt, għax, ma nafx, too polished. Tara Peter Jackson u battara li, it looks like... Jek tara l-kostumi, tara bis il-kostumi was clean, man. They're too fucking clean. Either it's expensive. Ma nafx kif. Nef, u balla, it's every episode is 200 million. Normalment, għax di rajt, għaw, kif taqba tajt, fittix naqqa fuqa. Normalment, meta tara l-kostumu huwa clean ħafna f'TV series, dak jfisser li m'għandhomx budget fuq il-kostum, ħanejlek għax il-budget fuq il-kostum jimur in weathering, mostly weathering u tamlu li jider li jiġi użat u dak it-tip. So, ma nistax nifhem għax għandu budget ta' Jesus Christ. They're producing it ġefiri, kif jista' jkun. Kienu damu jifirħu li kważi 1 million jew iktar jew every episode jiswa balla flus tu Ejja, ma. Xej, ġefiri. Inti għoġbok? Xinti rajtu? Yeah, that's tough shit. Season 2 jgħad zgur episode 4 naħseb minna li Il-Balrog. Il-Balrog għamlu. Ma rajtux hemm il-Balrog. Ejja, ximkien hemm il-Balrog. Inti fej rajt, rajt. Jena, rajt bieċa YouTube clip. Imma jek mistess, bħal għamlu jinstama, like a normal monster. That's not a normal monster. Meta, per eżempju, meta Lord of the Rings originali tisma il-Balrog, his roar, tismaħħa vera differenti, jiseket tisma aħba fairness salla, you can feel the heat, speċi. U bil-Malti, xewħ, xewħ kollox. Ta' fuq Lord of the Rings, insomma, pala fandom zoħra, inti Fizzerti wieħed minn daw li tara every year you watch The Lord of the Rings minn daw nerds. Ejja. What is wrong with you people, man? Għax fucking tajjeb. Nuhu pjaċir. Film, ħanaqla ħafna ħejt fuq di. Inti għatma rajtu, daraħ. I have watched, kolla rajtum, mortnarom kolla is-cinema, but that's the only time I've ever watched them. That's it. I don't find li nħaqot nerġenarrom dal-lustja Lord of the Rings. Kienu fizbieħ, once, imma da' sek, da' ma' fissazzjoni. I can't get it. Imma kullħat għandu l-opinjoni. Kemm il-darba raj Transformers? Dak is-cinema mort naraħseb darbit. 2007. Jekk trid nista' ngħidlek l-ewwel biċċa ta' Optimus Prime
Blamment. Transformers u koll, inti. Xinu? Tħobba ħafna Transformers u koll. Jina għont fissat u koll. L-intro ta' Optimus Prime ta' fil-kun hemm bil-Cube. In the beginning. Kolla nafa, blamment. Dak kien għamadni goosebumps, dak mort naraħ ma' uħti, l-ewel darba, l-first screening taħħa. Sejna transfer, like, il-mem ta' tifel zaħir, like, the 1980 movies, mort emmek. Jatek, like, literally goosebumps. L-uħti, anti għamed ma' li nisma' għala Optimus Prime, Before time began, there was the Cube. Mela, Transformers 1, rajtu? Ija. Cartoon? Old book? Mux ħasin. Jienu ġobni, man. I really Ara, Transformers 1 u 2 għalija the best ones. Il-bqija l-oħrajn kollha tal-ħara. Actually, anka CGI tal-ħara. Tista' tfehmni inti. How they went the level. Mela, minn 2007 taqbad karozza, actually CGI vera tawkas il-volum ta' robot jitħol kollu ġol karozza. U anka meta jiġġieldu. U taraħ actually transforma bil-mechanics, un bat Transformers 4 jew 5 daqqa wata il-Particle City. U daqqa wata għaddek robot. Saqsek. Fejn mar dak il- Naħseb f'kull franchise naħseb li jikkomplu għaddejn bijom il-bidu għarrajt imma mbagħad issa aktar qed. Naħseb l-unika franchise li ma marriġ dik it-triq John Wick. John Wick. John Wick. Ma ħammur honest, John Wick. He has to die, man. How the fuck? He is dead. How the fuck doesn't he not die? I don't think he is, brother. Xiex, għam il-mewt, ħajamlu 5 jew 6 jew. Mela, dik ħasemmijilek. Umma ħajorġu film. Jismu Ballerina. Li tkompli l-istorja ta' John Wick. Ma John Wick 5 ħajsir. Ħajsir ta' Imma mux John Wick ħajkun. Ejwa, ħajsir. John Wick 5. Mux John Wick. John Wick. No, mux ħajku Keanu Ma Reeves. mux John Wick. Imma mux ħajku Keanu Reeves. Marcos, xeċiħu, bro. Mux ħajku Keanu Reeves. Il-trailer u għajin, it's a theory. Ballerina mux John Wick 5, tajt. It's a spin-off. Mela, check jawa. Naf, it's a spin-off. Check. Imma John Wick. John Wick li mux John Wick. Il-trailer ta' Dittiri minn Reddit, rajta, għaxek minn Reddit, Le, mux minn Reddit, le, mux minn Reddit. Il-trailer ta' Ballerina, Keanu Reeves jider u John Wick jider fija. Insomma, u hemm ċans li dil-ballerina ħatkun the next Baba Yaga. Dak għala mux ħajżom għax John Wick. Allora mux John Wick 5 u Baba Yaga 1. Dik fejn għala naqra stramba l-ħagġa t-tjamma naqra riċerka ta' għax u għek. Għax taħmel senza Għarret għana rawa ċekku John Wick chapter, despite what looks like John Wick's death, John Wick 5 appears to be happening. Keanu Reeves has signed on to be in John Wick 5. Mela ħajtellaħ mill-tabut, jom fej l-Zombi John Wick ġejmen. Kemm ilu dak? Il-teorija ma jien ma narax John Wick, ok, naraħ naqra l-istorja, ma jiena nara John Wick biex actually nara persuna waħda jibqa ma nafx kemm il-persuna. Issa qed tilab kod minn. Eżatt, li kellhom biċċa fl-aħħar John Wick. Provaw jagħmlu isa Hotline Miami minn fuq. Bil-shotgun, bil-shotgun. Tal-kamra fuq jaddi minn ġol kman. Eżatti. Hotline Miami. Please tifqawnix fil-kommenti ta' cinematografi. Għasna f'xinija. Le, ma John Wick ibellaħni minn, feċ vera pala action għabtabli, ma this guy needs to die. Kienem bicċa et guys. Naħseb li dik kalma u nar. Xu waqa. U jġo fija najdajt niprofa jendinu narek vera nuqat ħajjem. Immortal man, John Wick. Highlander ġdid, John Wick man. There can be only one. Kontu tafu ma John Wick għandu healing factor. I mean, At this point naħseb. probably. Ma jafux bih il-Marvel, għal-madon ġipa the crow, għasna dajjem jizerak. Il-Crow ġdid rajtu int? You can do it, bro. Xaj can do it, Lostrina. Crow ġdid rajtu? Or you not the one to see that shit? La, aslantik ma rajt. L-antik tajjeb xenu? Antik very good.
Tara xi, Yes. isma' minni tara xi. L-antik huwa classic, and it's not dated especially. Ta' xrajt, ħabba Deadpool and Wolverine, Blade kolla għatma kontrajtom. Għal-bliek. Blade, tal-ost Vera tajjeb. fil-bidunet l-ewwel wieħed meta jkun rej fid-dem dak tal-ost. Eżatt. Dem niżel ma. Hemm biċċiet naqa' cringy. M'għandix idea, qatt Ma rajthomx, jien ukoll. Ma rajtu Blade, qatt ma rajtu. I can't recommend Blade. Like, Blade is such a good film. You should All right, you can. watch them. Sana rom mill-lejla, u għaddi. Vera Blade tajjeb. ma vera buzz. Cringy Three ma tajjeb. ma tantxu Naħseb cringy minħabba li għajt xi No, it's just. quotes, jo. Kontu taf li Blade and bitcha. Fej Wesley Snipes kien vera awkward. Like, he was really a pain in the ass to be an actor. Yeah, this might Hemm be bitcha kaħa. xena. Meta he's lying on the thing, u sposta għajneħ miftuħin, u marriċ jiftaħom, kellhom ipinġulu għajneħ minn. Ija rajta dik. And Rajta. it's Bis-CGI jagħmluh minn għalija. Ija, kellhom jagħmlu għajneħ minn, għax marriċ jiftaħ, kien għalla sobbi, minn għamlu l-CGI għajneħ biex ikun miftuħ minn. Timmaġina tkun id-drat għallibhom. Madonna. Dak il-libba għajneħ. Sorry. Ma konċ nafaj, nissa ħammur naraħħom il-Blade. Jider f-fakjat. Għazdu 4 miljon dal-lost jaw ma miljoni kull jum aħna ħalsu kosti Madonna. Leo, dak kellu vera ġlida ma' Ryan Reynolds, għalek kienet surprise li actually kif Deadpool. Actually kellhom ġlieda. Kellhom didn't really want to work with him fuq Blade 3, kellhom arguments blikraħ minn. U għalek kienet vera surprise li beta ġi. Issa friends u ma u le, they threw it. What, bolura u għallu. Ma l-aħjar Blade, Marvel really għandhom pain in the ass. Il-Blade il-ġdid reġgħu cancel, jaħ. Shelved again. Lamma. Għax ma. Ma jafu xa jgħamlu bieħ. L-aħjar għaw seħitom beda Wesley Snipes Deadpool and Wolverine. There's only ever going to be war. U vera, one blade ħajkonem. Vera, man, they shelved it again, man. Għax suppost, di konna Naħseb podcast ma nafx kemm u jagħmel l-attur actually jagħmel martial arts. Ma issa għandu fuq il-50s jew 60s. U Wesley Snipes. Naħseb 60s. Biex jagħmel Għax dak kien fil-90s, kien fil-90s ġa kien kbir speċi. biex jagħmel film. Lema dadda. Imma l-attur li kienu ħajazlu pala Braid għali kien vera tajjeb speċi. Kien Yes. Imma they just. They fucked it up. Għandhom bżonn jagħmlu affarijiet oriġinali issa men. Deadpool u Wolverine, ma to be honest, vera tajjeb jena li. I mean, derx ovvjament, ma l-istanz li għamel kien. Ej. Għal xieħ kien tajjeb. Yes. No, xan għamilom jizgur. Hija mela. Da, Għamin, jessiċi għant tfajla. Shameful advertising. Tal-limni kif namel. U għax oriġinament il-pjanta biex jagħmlu Blade kienet wara Eternals fil-post-credits. That sucks, man. Dak miegħek ukoll kont rajtu jiena. Eternals, man. Ma tiftakarx fl-aħħar meta. Tgħid kemm kellek żmien, please. Le, Ħareċ it-tifel. Għawsena ma dejmur, mux vera, għalli ġib dak id-dizjoni. Cinema day. Eternals, mela hemm Titan daqs id-doluri. Għalla birek ħadd ma jsemmih. Le, semmew. Probably biddel il-gravitation il-pull tad-dinja. Ħadd ma jsemmih. Semmew biss ġo. She-Hulk. Ġo xieħa kien semmew. Imma taf kif semmi, għu ġo She-Hulk. Għax ħadd ma raħ She-Hulk. Le, konna- Jien rajtu wkoll tal-ħara mawx. I didn't mind it too much. Biex nkun, imma jien hopp il-comedies. I like shitty comedies, so I don't mind. You like American comedy, ġifieri. I like. Imma taf kif jisemmu She-Hulk, jgħat a newspaper, teqleb website on the side, if you blink and you miss it, like large. Imma laqas That's how they mentioned it. That's how they mentioned it. Imma f'Eternals Għamlu ħaġa kbira. their Titan daqs daqs id-dinja stess hekk fis-sema. And it was never mentioned again. Malta bżuċ suba ekki. Mux ma għabli biddel l-Lexus għaw ta' ġenja ma xemx qabba bala. Never mentioned Xej, again. zero. Apparti semmew reċenti ġo l-trailer ta' Captain America. Captain America. Kienu semmew. Ħareċ. Għadu maħarix, next year. Ma ħarġ next year, imma fi trailer Ħareġ kienu. trailer? Ija, ta' Captain America. Inti għattana trailers. Dik ħaġa oħra wkoll. Spooner ma jarax trailers. Kemm jista' jkun eħe ma narax trailers. Which I respect. Ta' żmien jaħxu f'sormu fucking film. And trailers, they reveal the whole film, man. Dik oħra, dik ma semmija xaraħan le mux ħasemmija.
Isom ninsaw kif jagħmlu trailers. They're showing way too much. Recently, trailers li l-om ħerġinu. Speċjalment ta' Venom, Venom il-trailers very jaxxu. Asrajtu. Rajtu. Jien rajtu. Trailer tal-Venom ma rajtux, ma rajtu l-film, meta kien rajtu, this last week rajtu jena. Mort is-sinema, jgħet is-sinema. Mela is-sinema, ma isma. Kem kellek sbira li jista' jkun xitwel maġ. Issa ma jara. U le isma. It was alright, imma fimt xkienu ti provaw jagħmlu għax issa huma they introduced, sorry, nitkellem bl-Ingliż, they introduced Knull. Kellem il-Malti. Introduċaw karattru ġdijt ġol Marvel. Ismu Knull. Knull li huwa l-King of Symbiote. Il-King of Symbiote. Enta ħataxxil il-film ġifieri. Fil-comics u koll li semmi. Kif rajt il-trailer, they spoil it as well. Ija, Seta jżommu secret li jemda, le. Għaniftaw fit-trailer biex. Bazzikament il-missir ta' Symbiote u l-pjan ta' Marvel li fatħa. Rajt, naħseb u hija kompli. Dom waħda. Monna xie minn l-comics u hekk jaf min huwa. Għaret, ok. Ok, kompli. Insomma, Marvel naf li they were trying to end the story of Venom, imma... Mux Marvel, Sony. Sony, sorry. Pest li għandu suċċess Sony. U ma kienux għalu ma deġa li suppost Venom kien ħajġi ġol Marvel Universe u koll. Ma dak xewx sormu. Xewx sormu u koll. Venom ma xejmu għamsemmi fuq għadik. Xejmi jemsemmija, jem xeba taħu. Biex imsemmija illi xismu ġif l-univers ta' tana, ta' Toby, mux Toby. Ma rridx tkolli għalek xejn. Mela tgħid li xejn, all right. Andrew Garfield. Ta' Andrew Garfield suppost imma xejn ngħidilkom. Andrew Garfield, ma mhux ta' Tom Holland. Le, Andrew Garfield kien għalek. Li bax taħwit. Eternals fej suppost kellhom ikomplu il-xajdu ma doffi ta' Blade, fej kien ikun karattru ieħor dik scrapped. Dik tal-ostraġ gun ta' Eternals dik oħra, scrapped injurawa. Sony just suck at making movies. Madam Web, Morbius, Rajtuħ ta' Madam Web intom. Hideo Kojima, taf kulħadd jaf m'hawnhekk Hideo Kojima. Huwa tal-istess risposta jekk mhijiex għal Venom, għax għalalu iktar ħaram minn Madam Web. Ostja. So that bad. Tom Hardy miskin. Najlek how to dal. Tom Hardy, she really like the character. Vera prova. He tried. Jena, actually, intom il-Venom, il-character design. Jena CGI ta' Venom vera narax cheap. Eżin ma narax top quality for... Minn preferi ta' Spider-Man oriġinali. Ta' Spider-Man 3. Rajtu iktar high fidelity, ta' jew għax tfuliti, jew... Jien li uġobni minn film. Ma jek tara Venom il-1 u Venom il-... Fewx Venom il-1 jew Venom il-2. Dejjem fucking jider. F'biċċiet obscure. Inti dark biex jattu il-CGI. Le dan iktar fil-komedi u hekk, ġon ġifieri, iktar... Ejja ħammorru tlaqna, introduce that character knum... Venom, comedy. Le, dek ġi. Ġol comics, ek, għaxina ma. Le, comics, joqtolu għassaf xiektar. Ma la dixiħu l-kraut, ġifiri. Dixiħu l-kraut. Viċin. There are some nice action points imma t-najdlek. Għamlu dal-film għal-posta ġas biex jider dak l-ostja. Biex introduċu. Ma jafu, ma naħja biex introduċu għandina have no one biex jġillet kontri, għax Venom is... Le, xej, u post. Madam Web is shit. Morbius ma nsemmuħx. Issa ħireċ Craven the Hunter li ħajkun. Actually, dak, right, trailer, actually. Jidher xaġana differenti. Eżatti, nitolbu li jkun tajjeb imma t-najd. Il-min ħat itlop. Nitolbu li jgħamluk tajjeb Craven, ostjaw. Nitolbu. There's a god for Marvel movies, very. Eżatt, the god of Marvel. Disney. Marvel Jesus, Marvel Jesus, Deadpool. Marvel God, insomma. Disney. Għana raw il-ħin. You're on top of... We're on top, għaddejr. Jimmen ixmar kastajna għadda. Jina, rafxef naħvel. Għandi il-film digri for a reason. Ija. Mandek bżon fil-dingir biex ta' fasar bobottu. Biex darba Markus meta darba rekordġajn il-G wieħed. Nasa check your sound and basically għal-podcast. Ejja, podcast. Stenna. Umbat għaxbat fil-grupp tal-WhatsApp tal-awwar.
Minn soundit il-baxam. Ma tkomx backups, xej, zero. Sen ndabbjaw dak ta' kollu, biex Dakar xat Chris, għawek għacċa ħagġa, mela. Nikbus. Oh, madonna. Taf xantkom bżonn, eitem. Eitem. L-eitem l nużaw aħna u basically HDMI switcher. Kollok il-kamera s-mqabdin ġofieħ. U jirrekordja għalek, barra li jirrekordja għalek il-mix, inti għemmek jekk kollok ġiġ kamera se jirrekordja għalek il-cuts, physically. Jirrekordja għalek u kull kamera separately, ġifiri. Sounds expensive. Għandek 500 euro. Doluri, la. S-sġid bil-kastajna naffordja u bil-kem. 30 euro, to be fair. To be fair, Caffe. Imma għallajtu l-skoljosis, ta' ma jtoqot fuq merba sijad zgur. Ta' għat-toffendi l-sġid. Minn fuq. Minn fuq li ġibt l-ek s-sġid. Kanna like, by the way, boys. Kanna like xie. Thumbs up. Kanna għaxħaxna għanna din ħagġa li jitilaw il-balloons u il-likes out of nowhere, insomma. Jitilaw il-balloons fuq il-lobby. Għazgon naf. Mux neħwa. Ma nafux. Tela l-balloon. Ma talax. Dak out of nowhere ta' titlaw mbatijiet najdlek. Għandkom alerti ġifiri. Minn ġest għabdaqba tu titlek out of nowhere. OBS. Tittimmaġina fl-ewwel episodju, għadda mill-ewwel episodju, da aħda jgħidu li hemm l-bsisa ma' uċċi, jimmex nemmenhom jien hemm l-bsisa ma' uċċi, u ġust aħda jitgħu l-bsisa ma' uċċi. Fil-fatt l-ewwel episodju bil-bżieda fil-fatt. Mela dinek, guys, telaw il-bżiza. X'inhu? Xi kifir telaw il-bżiza, insomma. Nerġaw niġu l-ura fil- I like the jank, ġifiri. The jank. Mela, għabar id nsaqsuk, għaxa għabar ma naddu għat-review għaffertek, għat-taqsik naqqa fuq bajtu bacon nerġaw. Mela, għettim xafna l-qoddim u għek għandkom xie proġetti iktar li tista' semmi jew kollox top secret jew għad mem xejn in the pipeline. Nasib tridu break wara li kien. Nasib, ħadidkom ħafna rehearsals biex ġliet il-witch tal-Madonna. Dak il-video ta' Max li kien għamel video Max, kien din għadhom qed jippreparaw kollox u hekk. Max jitkellem ma' x'isma' ma' PJ. Mbagħad f'daqqa waħda Max imur dej JD jgħidlu inti tgħidilhom xi ħaġa. Tmissi daw PJ Thank you, sorry, edit jawa. Ġifir dik vera kienet jow. I mean, bil-fors u ħajkun għanna għagġiliet l-għawel. Ovvijament, għawnek aħna jkollna. Imma the important thing li kullħat, everyone, il-goal huwa l-istess. Eżatti, li mux tiġildu kontra xuxin, tiġildu biex tamlu l-affarijiet sew. Tiġildu xaħat jgħid, le, di naħsebek, liħor, le, aħna namlu għajek, għattifem. Imma bat, ġlit ta' d-doluri, ġifiri. Fucking l-rjus. Limu l-iktar, which is the, limu l-iktar stubborn, Maxi o JD? Stubborn? Max u l-PJ. Sorry guys. Max u l-PJ. Max u l-PJ. Sibtu. Ostja jisibtu iktar. Fil-bidu sibtu iktar JD, ostja ekli, heavy, ostja. Daw, guys, għakil suħom dawn, you know what I mean? La. Sobbja. Zabba pierda l-bajt. Yeah! Daqsek, għalilu. Intom għatet t-ċensuraw, mudda. Sometimes, yes. Sometimes. Certain. Please. Aħna we're 18 plus taħna, don't worry, kien s-sadra 18 plus fuq anime u movies u tal-bullshit. Leċi li rajt anime ma t-fajla ta' ġifiri. Anime u like quite dark, kem ħafna. Nasib l-unika anime li actually rajt u One Punch Man. Ma dak parody anime t-biet, ma xorta sabiħa, ma sabiħ ħafna. So inti kont rajt anime ġifiri? Ma just One Punch Man ta' men. L-estejtu kollu, ma jow. Għalek, tara. Fucking sajtama ta' doluri ju. Għalek, tara id Ma dak biss men rajt, esma, One Punch Man kol mandu one season. One Punch Man li għandu 2 seasons. U season il-ġdid fl-axħar hier, ġaxinna nistennew xi 10 Fatti, xpuni ma raqax. Tanti li jistenni. Ma mux bil-liba, jien vera noqot nirrepeti nara l-istess ħagġa kikun nista nibqa naraħ, għax tant kemmu fucking tajjeb. Li kienem only 2 seasons? Ejja, taqsek biss. U domtu 10 years biex tistenna għattilet season? Umbat mur biex tara, umbat mur biex tara. Xi ħaġa ekku. Xismu għaw, xil-Madonna jismu.
One Piece. 500 million episodes. Episodju men. Tal-qalbi. Only 1,000 and something. Only. Xie kien 40 minutes il-wieħed. Lex 40 minutes. That's the dak il-Netflix show. Dolori. Yeah, she's 21 minutes. Short. 21 minutes. Ma xorta għandek. Tilħat Ħajtek kol. Ikun ġoħom. Intom kollu rajtu One Piece. Lej, ma rajtu. Jien I'm in the progress of watching it all, honestly. U kemm ilek għaddej? Enna għaddi, mux ħajdek il-vera. Emma stanna. Snin. Fatti, kellu xar ma tabdiħ. Snin vera. Le, teknikalment għandu raġun kelli xar vera. Madonna. Imma, jina naħed bid-dab, so jina ussa ħajħu hiatus, għandu 6 months hiatus issa, so ħajqafa 6 months straight il-manga. Dolori għalna. Okay. Nessa. Mela madna lele, ma diċ. So kont tara One Punch Man. Inħob l-affarijiet ostra, men. Ma bro, One Punch Man bista. Mux ħanejlek li nara l-anime billi rajt One Punch U Man. pala diħan tistama vera kera. Kif ħanajda. Pala cartoons didn't make sense. R-rate. Intom l-ewel kellimtuni fuq Bajtu Bacon, nisar ġajtu fuq ġajtu. Da, jikot t-tkellem da. Itkot rajtu Dak il-flow siħbi. No. Xinu? The Invincibles. The movie. Mux dak il- tal-missir u tat-tifel li huma superheroes u missir it-tifel tiegħu dejjem alla. Sky High. Mhux Sky High. Le. X'bela fax titkellem mela. Ta' fuq la fuck it li bedaqta. Sena The Boys, le. No, bal The Boys. Kienu ħad Invincible. Dak inti. Xej, nasib kien joġbok li. Because if you like One Punch Man, nasib dan joġbok ukoll. Ġifieri, M'għandix idea. It's the same thing. Mela, can we get back to... Let's get back to where we were. Sorry, I just wanted to... Taf daw. Ma sabiħ actually, ara Invincible hemm 2 seasons, 40 minutes. Le, that's a best. It's made by Netflix. Amazon Prime jagħmlu sabaħ. Alright. Ġifir, that's a best nistassik. Back to Bajtu Bacon. Mela ġdijt da ġifiri. 2-3 years ago. Aha, let's very good. Bisser, huwa kartun vera aħrax ħafna, għal-gbar zgur ħafna. Issa. Għalla dem u għafar. Konta ngħid Bajtu Bajtu Bacon, sorry guys. Mela, qed tisibu għana għadi fiċ biex jisibu guests u ek, għax ħafna nisdek bdej jazbu li ħafna nis fucking haters. do you? Does it affect you, the hate? I love it. Please hate more. Kummenti li tara. Please do. Mleta, ma nasibx li ħatkun problema u I mean, x'nistaw wara sena u nof sentej nerġgħu nġibu guest li ġibna qabel. Dowwari għanżibu fuq xi xnajdu ġifieri. Imma sissa ma kenix problemi. Actually li kellna problemi fejn iktar isom approachjawna nies li huma fil-politika. Kontu semmejtu. Wata niġi, umbat xie... Chicken out. Umbat ta' diġima, le taħjar ma niġi xej. Dik li kanna. Għasab xew xuħom, jgħidu ent space. Was probably saqsu their political party, isma, naħseb. Għalla jaf l-ammont ta' ħasil kiku jek taqalu fuq fejn. Actually, zom. Somma, jek tkun politikant u tiġi fuq Bajtu Bacon. Turi l-għandek You will win. Eżatti, You will win. No, you become isek the voice, mux the voice of the people, imma turi li inti. Għandek il-bajt biex nkun naf. Bħal ħaddieħor. Jiena jekk nara xi ħadd bil-ġlek u bil-da jitkellem b'ċertu mod high class u hekk iktar numbraħ persuna ngħid dajaxxi żgur. Ma politikanti dej, fatta skellimna l-James. Għalinna jien li għatlu ma xin tilħaq ħadib daħxi bla d-doċ għalli. Dak għalek ġabela dak il-pakket. Ġibilna first edition. Dak il-ranġa s-snienu u issa. Għeċi prova, ħana jlek, James għamil, mela, ranġa s-snienu. Għamen noklu għaw, noklu. Dinejt nara xaċa differenti bħuċu. Tajx keminna nabdu miegħu fuq The Boys, dak il-liba noklu neħħieħ minn it's a fashion statement. To be fair, he can pull it off imma. Aħna ma nistawx dik il-differenza bejnietna. Inti għamel noklu, għalla nizzel il-liba noklu. Għaj, ma muli Għalli fidej Marcus. Għalli fidej Marcus. Kompli Marcus għastalet mux ħallet fuq il-podcast. Mux ħallet Inti fuq stream
Nara, kemma tagħmel ċertu streams ti tibni l-PCs. This is interesting. U kont bnejt PC rajt reċenti. Bil-water cooling. Mela dak il-PC huwa l-PC tiegħi. Dak il-PC. U jaħdem? L-infamous Splash and Fun. Iva. The Splash and Fun PC. Dak l-ar wieħed kien għalik biex tibni. Wiċ tallak, sibta katej l-aħba kemmu ikraħ jew. Dak l-ar wieħed. Dak l-ar wieħed. Le, l-ar biex tibni. L-iktar wieħed li ġalni nidaj, Iva, yes, definitely. Għax għamiltu jien minn dem xtaqt nagħmel PC bil-hardline water cooling, basically hardline huwa ikollok actually pipes minna li għasna fekk PETG, insomma pipes tal-plastik trasparenti li biex umbat jisek t-formom, biex t-formom t-taqbat heat gun, t-taqbat il-pipe u jinnaf jek irrit namel terna u irrit insaxħana umbat nawġu jimbideja li bataf xesel bro, għattamela. U biex taċċa, basically, dina case li fija nistandaħal ġis sistemi ġo fieħ PCs. Allura, l-ammont ta' pipes li jem ġo fieħ. Incredibli, men, kont ħan iġġenna naħseb biex bnejtu dom ġemaw nofs. U l-liquid cooling u kolla għandu dak. Liquid cooling hija ma sissa ma sploda xej. Sissa ma sploda xej. Ma stax najdu. L-ħagġa naħseb biex tibniħ naħseb kienet il-water cooling. Ija, dak u għafja. Tixelu għal-tara l-ilma għaddej għax ejja ma kiena naqata challenge tali għax insomma ma minn dem xtaqt tamel. U kemm il-PC b'nejt int? Ħavera, naħdek li zadem tamel imma lik personali jew tibda. Le, li nagħmel jiena fek ikun hemm sieħbi normal isom minn nies sħabi jafu li jiena Tħobb tibni. nħobb nibni dal-PC. So basically jgħidu li isma' jgħidu li tibni li dal-PC. U s-soltu jew jgħidu li kemm ngħidulhom ma nieħux flus. Ma l-video, Just nistream jaħu jiena nkun kontent. That's all. Minn dejjem kont fissat fuq PC hardware u hekk tifhem u minn dejjem kont. Darba ħana jgħidlek ma jien m'għandix bżonn issa I don't play anymore għax I'm retired from streaming u kollox. You retired from streaming? Ma ma nagħmilx stream, m'għandix ċans men. Da joħod li kollox. Għax meta jkollok ġiex persuni ma jagħmlulek xejn. You know, ikollok. Qed tixtagħmela. He shows up. I show up nagħmel bottuni. What do you do? Ejja, what be honest, what do you do? Okay. I'll be honest, man. I show up as well. You show up? I speak. I speak knowledge. I speak facts. I'm entertaining. I sometimes create a questionnaire. This is all still just showing up, basically. This is all still showing up. Yes. But kieku ma nkunx fuq dak is-siġġwien, ma jkellek il-ħadd iżjed sieħbi. So fil-verità. Mela, what do you do? X'nagħmel jien? You show up. I show up. You press some buttons. Erba' bottuni. So you understand. U inti ġifieri show up tgħid jaqgħod tiegħek. Għawek location tiegħi, Kameras tiegħu. editing tiegħi, clips tiegħi, Għandek sponsorships tiegħi. Le kollu. Ma titħajrux tgħinu ħnaqaf editing u hekk. Jiena kieku editing nagħmilha. Nagħmel editing kieku jiena. Ġajet, l isma, l-insta, ma jena mbagħad il-captions neħelu mbagħad bil-Malta nagħmlu għalhekk. Dik m'għandix imbagħad dik biex nagħmel editing fuq il-captions għal-Malti. Jekk ġar I asked you last time, Lilek saqsejtek għatlek mill-translation, yes. Mela, ħadba baħt li xej li? U saqsejtlek si bliġi sponsors u għaffartek u koll. Zor spon mela, l-ewwel mhux ħan semmi minnu. Wieħed ma kellimniex lura u konna nafu ta' min huma dal-sponsors imma insomma. So basically, it might change. At the moment, 95% dash, 5% split between. Imma tinslix imma tanna għanna l-panda għanna l-forecast panda u kollejn ħafna design u għek. Għax għanna nxollu koll editorri uħar. Officially, panda ġili kien he was in one of the podcasts, għetjena ħafna palissa ma jistax jiġi ħafna xandu personal shit. Imma għet jamlan designs fat li ħanuru missa tal-shit, what's this? Morru nkompli, bro. Wind up, alright, Direttura ti għajdilna. Lesti del-konverzazzjoni un-batta jahna s-speċaw tripija. Ma x'Markus ma jagħmel lix. Il-liba kemm ħadd tajb biex tedit jaħda, bro. Hija naf, tawwej. Mela, okay, trivia. Mela, ħammorru trivia. Guys, għandna
live update minn Max li għal nafti ta' fajt fuqek. Mux voice, għax ma baċ. Xkien? Ma xkien għax jihdu rasalla ta' bil-voice messages. L-spooner quit. Għawa, għaqra kommentax bil-Malti, xie ma nafna Malti. L-spooner quit, imma jinħara indumunjat. Taxxini dil-kelma. Iġelni. Iġelni, madonna mek. Iġelni nidaj bil-content għax dejjem photo finish. Mux vera. Għatmu tart imma l-axħar sekondos ja. Jisu period li għaj. Sorry, għawax ma dal-axħar bitċa. Period li jaqdak l-anxiety. U jiddejja ħafna minn zopp PJ. Ejja. Mux ħanajt għalfejn għax għanġibu fi shit. Imma, dak basically. Għax dejjemek u dejjemek. Tamel ċaħġa darba u f'daqqa wahda li inti dejjemek. Basically li kien ġara u kellna xi episode minn għalija, kellna episode filmjat nar il-ġimgħa u rrid joħroġ nar it-tlieta. Pal da jisna jgħaddi next week. Next week. Next week, fis-sekretarx malajr. U nar it-tlieta fil-5 ta' filgħodu għadni għaddej. Propja uploadjajtu lest imma fil-5 ta' filgħodu, bro, u fis-7 ġvisatej wara ħajġi released. Jien nifmek, għax jien per esempio dawni batilhom fis-satej krita ta' filgħodu. Guys, l-estate is rendering issa. Filgħodu. Et jill-upload, fil-ħodu laqsin kun nistan nitfaw il-link tal-lejla. Xirk li ta' dawar opsonar, tistaw titfaw il-link, guys. Il-ħagġa li ġrali dakinhar kien propja l-edit l-estate fl-10 imma nirrenderjaħ. Jikrashja. Dik sija, bat uploadjajtu si oħra, ninduna li kelli zbal. Delete. Erġa export jambat, erġa il-witch talla. Zbal li oħor. Ek, dak li kien ġrali dak. Sometimes zaħax diġri. Shit happens. Semmija Max fil-podcast, niftakar. Jow dik kienet oħra. Fej inti, għax Max kien semma fil-podcast. U le, sissa darba ġrat. U every now and then jispiċċa bla shorts, u jgħidlu, oh, mandi shorts nix xitfa il-liba bilha. Nameltni oħra pal-maġara il-lum. Ningrazzjaw il-Max tal-update li ta' Thank you, Max. Max. What's the name of Spider-Man's friend that turned into a villain? Harry. Tayyip. What's the name of Batman's sidekick? Robin. Nice, Tayyip. Which was the worst rated Battlefield game? Battlefield 2042. Nice, prosit. What is the name of the first boss in Wukong? Long. Long zombie. Long. Mela, what are the names of the two factions in Tarkov? Ber Yusek. Tayyip, prosit. Issa, what was the main villain in Modern Warfare 3? Ismu ġifieri. Il-witch talla. Le, ma kienx Il-witch talla. Fuck. Skip part. Who is the creature that loved the ring in the Lord of the Ring? Tayyip, prosit. Mention the spell used to project light in Harry Potter. Fuck. Skip for it. Time. ħana jdom l-okjor tal-fadal. Ġibt What time. is the name of the main protagonist in God of War? The main protagonist in God of War. Zop. Kratos. Nibda niblankja, bro, sorry. What is the most popular map in Warzone? Verdansk. Mela, ġibt 5. U jien, Out of cam 10? out of 10. 10. Are the first... Law mux 0. Joel ġab 4 biex kun taf. So, Maybe għaddejt in Modern il-Joel. Warfare 3, Makarov. Mux il-witch Il-witch talla. Għalek għadlek skip, bro, like xlotan ġust taqbas. Lumos. U spell Lumos kienet. Lumos, expecto patron. Ximdejt ħades lejja jibdejt il-dek. Jana, ma nafx jekk xettet kemm biżżopp il-kazin, jew skip. Ma jina qassajt Harry Potter kollu, u jettak mux l-smell, ma zgur mux. Asjen. Fuq il-quiz fuq, u mux dak U il-smell. jina nejt expecto, għet niftakar li joħroċa. Mix Lumos. Mela, guys, għabba ma namlu naqa closing kelma naqa spun rejk, ħanukom bħifattilkom naqa l-exclusive t-shirts li ħajkonna. Daw
99% confirmed, sakemm Patrick Prince ma jibatni xnieħdu f'sormi, għax ġedin late biex inti jomlu xilu jiġri warajja ħadġib li daw designs. So, għanna di li ħankunu zbieħ jinu Dwayne, ħanrijom li l-ek. Naqra. All right. Nitu zdajlom mela. Għamet tifejn. Le, jina għattilom, vera. Ux vera, I did. Il-Marcos fejn. Jek kemm minn tinjora. Imma Marcos l-Landa. Għedem i faces u teknikament. Sama, ħanet fastampa u so dak għanna il-da. Marcos un batek għallu flokali. Dak għallu fotoproducer forsi. Għanna da updated ta' t-shirt li konta mill-prototype imma għamminni updated vera ġis. Waqqaft il-loba biex inkulaw. Xġifieri, waqqaft il-loba. Meta tkun ximkien tajt waqqaft il-loba biex. All right. Isa dik il-mim, pal meta jien waqqaft il-porn biex n-kelmet. Like that meme basically. Kif għettili b'dik id-bissima. Jina waqqaft il-porn biex Għax bil-verata dik il-mim, ma għaw minn jida waqqaft il-loba u kol bl-Inglis, ma fil-verata. To be fair, dak il-t-shirt waqfuni ħafna nis biex jgħidu li vera ġobom u vera kelli xie 5 people batu. Lex għamil da prototype, like, kem batta milta bil-Microsoft Paint, malaj. U biex għalmenu Bil-xiex? Microsoft Paint. Microsoft Paint? Mux ektajda bajdu, Microsoft Paint. Oh, yeah, diki, whatever. Isma, xinu l-iktar porn li joġbok? That's crazy, bro. Hey, you don't want to know, man. Honestly, I'm quite basic on this stuff. Like, vera, like either like big boobs or lesbian porn. Like legend dog. Lesbian porn, Inti letti tħajja ma tarax porn ħabbat fajla. Ma tistax. Ħabbat tifla, ħabbat fajla, no, tara, no. Wara l-aħħar podcast ta' bajtu bejken, apparently mature. What's your Le. Issa l-ħadija kessejja. Milf? I forgot MILF. Jen storylines, I like storylines. What do you mean storylines? Like Storylines. Il-pizza men daħal bil-bib. Għandekx flus senjura. I like it. Ġofik mela. Għanajdek x'namel, jien meta nara l-porn namel search for long, għax inkun rridu twil, ħalli kullem naqqa storyline. Fimt? U ditkon investi ruħi bil-storyline tal-porn. Issa, ma tijak storyline. Sorry, Marcos, tijak xinu? L-aħħar t-shirt li għanna mwix miktub porn. Spoiler, it was not a fun fact. U fil-fun fact. Li huwa il-trademark ta' Dwayne bizzok ta' fun facts li għajt. Alright, porno. Dejjem ikunu fun facts, rajt biex konta. U dejjem ikun tal-għamel. Anyway, Spooner, ningrazzjaw ħafna tal-li ġejt maħna. Għatina għaplag li u mux bajtu bacon. Menxa fejt il-plagja bajtu bacon. Tistaw tarawni fuq twitch.tv/Spooner, għandi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, kolla Spooner u barra minnek u koll għan niftaħ xaġa ta' 3D printing. Għarri t-saqsi, għissa, għet jiġu fuq bajtu bacon, għet tamilom dak il- Yes, fejn għandhom 3D printing kolla Kif ma milt lejx wieħed? Ija, irrit kont ħanejdilhom biex actually ndur il-guest kollha li m'għandhomx u bħal baħna noqgħod niġi inti jomlok. Yes, thank you, għax irrid wieħed. Qed wieħed? Rrid wieħed. Ġejt fuq bajtu bejk, irrid il-trophy. Almenu jtun il-trophy. Illa fin Malta dawk il-liba ma jtunix trophy. Il-liba. Hopefully sakemm joħroġ dal x'ismu ikolli page lesta tkun jisimha Lair Labs. Fuq Facebook u Instagram. Alright, tina un bat nitfawlek il-link u Cheers, buddy, no thank problem. Laqwa li tamil li trofi. U stanna, għat tensaw xaħġa. Patreons, le, saqsina. Iwa, għanna L-ostja. Mella, għanna. Producer għandkom. Min kollox up to top of the dome, ta' Dome. Why so obsessed with spoons? Why not forks? This is what a fucking stupid question. Sorry, għas għan responding. No comment. Tu bjena f-dar reaction tijak. Why not forks? No comment.
l-aħħar mistoqsija ħassasija kiena, minn fejn ġie l-origin ta' Oh my Dik li nixtieq insaqsi basically- I think this guy ekret Għamil xi ġimatek le ġimat Tispunja. nispunja l-ommok. Fair. L-episodju. Daħħa kellu vera right actually biex niflipja. Imma niflipja jiena u le biex kun taf kemm niflipja. Ma l-istoria vera bla sens, għax just kont għamil ċikla ġimot nfittex username għal Twitch, kont nara iRobot u kienem Will Smith għalla Detective Spooner ostja. Dasek, vera bla sens. Tifem, vera bla sens. Ismek kellek xi origin story ek sabiħa. Jgħar fucking nivvinta waħda menna. Għadik talent ġust vinta waħda. ChatGPT, make me up a story għal Spooner, please. Yes, aħjar. Ma, actually, mdanejta għamil kleċi ma t-nispunja l-ommok. I think it's a good one. It's a good reply. Good reply. Mela, ringrazzjawna ħafna l-sponsors tagħna li huma Planet Console ħanu tal-gigs ġewwa Birkirkara, solo kafe l-speċjali għal kafe ġewwa n-Naxxar. Mr. Beast. Feastables MT. Oh, wait, what up? Feastables MT għal ċikolata ta' Mr. Beast li ma Feastable tinsewx tużaw code Multipop għal 10% discount dan u għalik spuna għandek ċikolata ta' Mr. Beast, temmu. Yes. U kol il-Patrick Prince għal printing li u kol ħajja mill t-shirt suppost sa' kemm ġelu xidaj u il-dKaseFactory għal phone cases vera cool pal dawa. Li actually sponsor ta' B2B, call it dKase. So, tara, għanna sponsor ta' B2B. Rajtek, guys, taraw. Anyway, għax Patrick iħobni għalek, ħassarni għastem t-skri. Fissa ningrazzjaw ħafna, Patrick. Grazzi Spooner, spera li ħad gost u ma ġenninni, insomma, Marcus ġennak naħseb żgur. Did a good job, Did a good job. Il-flow kienet Il-flow, ġifiri. You were the star of the show. Tajjeb. Proset. Da sajnija. Star of the joke, imma. Grazzi tal-istadina. Narawkom next time. Ciao. Narawkom Comic-Con. Comic-Con. Tinsewx għanna mejda mek, ejja warawna. Ciao. See you.